vir jou 'n nommerplaat gestuur. Dis 'n swart Ford Focus ST. Drie swartes. Drie swartes in Dit kan hekke. Alright. Een van ons ouens het koop en ons is op pad deur na hom toe. Kyk, dankie hierby. Ja. Alright, dis reg so. Ek het hom hier so. Wat ek gaan doen, ek wag net vir SAP om terugkom, dan sal ek vir jou laat weet. Okay. Alright, dankie baie. Okay, bye. There we go. Recovery. Ford Focus, Delta 13 Bravo Charlie, 223 Bravo miles, attempted to steal a vehicle, Pretoria, Moot area. They're ready. Okay, lights and go. Alright, ons het nou. Just gonna send it through to this guy. Okay, then get us the right people online. SAP. I'm gonna ask Honest. Ja. Give our live location. Honest, daai kar is gesoek. Hulle het 'n kar probeer steel in Pretoria. According to Lookout, Delta 13 Bravo Charlie Golf Papa is gesoek. 3 Bravo mans soos deurgegee vir ons nou weer 'n kar steel in Pretoria Moot area. Yes meneer. Daai is 'n lookout wat gegee was vir Pretoria Moot area waar daai kar gesoek word. Ek is klaar besig om te reël vir jou. Ons is op pad ook. Yes, okay, hou net oor daar vir my. Ons sal so 5 minute gaan ons daar by jou wees. In 1 kilometer, be in either of the 2 right lanes, then keep right onto M43. Get me. Manus, daai kar staan 21 Krimetaar Kempton Park. Kan jy vir my SAP reël? Ons is Keep dringend right op pad daai kant. Ek het ouens wat vir die kar kyk. 21 Krimetaar Avenue Kempton Park. Ons is so 3-4 mics uit van hom af. In 1.5 kilometers, turn right onto the road. Go right. Right. I need to get back to here so that I can get to this live location. Yeah, straight down, then they're at the shopping center. Which Monument Road, right. Okay. Okay, tell me. Afternoon, any members coming for November Juliet 3, we have a positive on a vehicle that is wanted for vehicle theft. Yes, meneer. Alright, noord van Krimetaar, ja, right, ja. Ons is nou by Monument Road. Alright. Alright, dis reg so. Wat sal nou by jou wees? Alright, Krimetaar Avenue in Benoni. In Kempton Park, Krimetaar Avenue in Kempton Park. Urgent backup nodig. Hulle het suspects wat spring wat gesoek word vir vehicle theft in Pretoria. Right here, and then second one left. Second one left. Yeah, there we go. Left here then. I think targets are ouens is ook hierso. Targets are ouens, kyk so die Delta 13, this is it. Okay. Waar is hulle? Kyk. Dis 'n positiewe huis rook.
elektriese heining daai kant stikkend getrap. Sy moet in hierdie blokke wees. Polisie moet reël vir chopper. Oh, hier's handskoene. Okay, wat kant toe? Up. Okay, right. Los hom. Oh, they are already. That's what I said, it's up. Quarrystraat is up. Alright, ons maak ons pad terug daar na ons kant toe. Frik, ek het hulle nommers, nee, jy moet hulle laai op die National Vehicle Crime asseblief. Ek het hulle goeie, dan kan ons hulle net oplaai as ek by die kantoor kom is in my goeder.